إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درسنا السمجندوا إمها بيفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول من وعقدكم بدني سورجيا إتانج نيمتكا بهبتم وريجة درسوا ورجنا وعقدنا كما بهبتم بيان بإنجيل ميادوجة درس وسمتي هما إمامو سورجيا إتانج بيان نيمتا هذا أول من سورجيا بسنالا يرجع سورجيا أول من مكاني بيهبهم عربی بہوں اتنا مکینی الجنتو ایک معنی کی بگیچہ ان میں فری ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی حد وافا بگیچہ اتنگے گنڈورتو سے بہوری آرتنگے بھئی اتانگے بینگڑوانی جواہر اتانگے گنڈورتو سوری ہما تفات بھاوتو گے جواہر اللہ سبحانہ وتعالی حد وافا এই মুতা রানা রিসা আদি ইয়াকুতা আদি আলিমাহা জবরজুদা আশরাফিয়া নিফাতা বাবর জওয়াহির তকুন এতম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদবা ফিমানি এতন কো গণবর্ত বিসেন জওয়াহির দুনিয়েগা আলগণ মেঙ্গে মি ইমারাত তাকা বিনাতা হিদিফাওয়া মাদ্দাতা কুনু दुनिया के इनमें रीचंग है दिफावा इमारा इतने से दिबिना तब से दिफामी उन्नति सिमेंटिया गलो इतांग एहुरी जवाहिर जवाहिर इतांग एहुरी उरिहागण वर्तमान अल्लाह सुब्हानहु व तआला हद्दवाफा मायन अल्लाह रसूल भी अबू हुरैरा रिवायत करवा मनी कईफान विदावनी अल्लाह के नबिया तुमने में दन्ना फीमे अल्लाह के रसूल आए अल जन्नत मा बिना स्वर्ग बिना कोई फवानी कौन चकुं है स्वर्ग बिना कोई फवानी कौन चकुं है यही तो अल्लाह के नबी या हदीस प्रवनी लबिनतुन मिन फिद्दतिन व लबिनतुन मिन ज़हबिन यही रिही के गलका रानों के गलके व मिलातुहल मिस्कुल अज़फर आदि एगातम एक कुरई हर कुरई फवानी इनमें मोड़ो खस्तूरी में रानों के गला कारी के गले आदि एगा हरपुरई फमानी एगा अनेगला हरपुरई फमानी इनमें मोड़ो खस्तूरी वहस्बा वहा अल्लुलु वल याकूत आदि इतांगा फतवा लिफावा कुदी हिलता मिहुन्ननी लुलु याकूत मुतुन्ना याकूत मुतुन्ना याकूत में उन्ननी इतांगा फतुरा अलीफा में उन्ना खुद हिलता व तुरबतुहा ज़अफ़रान अदि इतांगा आम वेलियस में ज़अफ़रान कुकुनो वंदु नीरोस्तो वंदु वेली लोलु कुरन मुफन्ना हिसाब हेरी जवाहिर फतुरा अलीफा दिन इतांगे आगु दिन विस्नार इतांगा आगु yang begitu hadis Quran mani mawdi asam fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha स्वर्गे का असाकुल बांधन निवेतन कोड़े दुनिया दुनिया का वाह चक्कर रहे होगे दुनिया दुनिया का वाह चक्कर इतांग तो उस जवाह लोग कोड़ा नुफिन नहीं साव जवाह एवं जवाह और कोड़ा दुनिया को होता नहीं कीने जवाह है फतरा है बिमु के वेली को तो कैसे है उस जवाह
etanga ahulwerin hinga ulen jawahir tawga matiga etanga ahulwerin hinga ulen jawahir tawga matiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis purabani etanga faturane ifa ewa kudhilatan ewani mutunna yaqutunne adi etanga velivani za'franne man dakhalaha etanam wadejjemiya yanam la yabas etanam wadejjemiya den abaduge abadagena ulani denni matubena duha ko sitama ekkambodu musibat denna nane yakhuludu wala yamut duha ko etanum nikunna kan jene abaduge abadin demi hunnane tangayena duha ko smarenwane la tabla thiyaruhum etanuge edere fera hedum duha ko sbalenwane silkuge fera istabrabuge fera sundusge fera ei silkuge fera emme molo silku Allah subhanahu wa taala hadwa fewa emme agubodu fera ei fera mogotu Allah devi emme agubodu fera ei silkuge fera niyege miharo sende agubodu fera silkuge fera la tubla siyabuhum etanga emi hunda deve fera duha ko sbalenwane wala yafna shababuhum adi emi hunge zuwankan duha ko nimigen nudan zuwankan nimigen nudan ebirab besne zuwankan nimigen dana kamuge birab besne abad zuwankan mati etanga tibeje etanga libe hedum fashui fera ei silkuge fera e baawmen besne etana badeveto masai kurambi badevejjemiya yotiyeni maitawga duha ko skambolo udas me hitama idenne etana banamafa ufaarika gamachan ufaar me etana badeveto masai kurambi me etanuge gandawartan heri bina kuraifa jawahir adi etaga hifagen gule taketiwe seheri Allah subhanahu wa taala jawahir labba etaga eduta eri ranum ikkan elifa Allah ki Quran goti bayan kuraga wa furushim marfu'a kada wahi kuraga fa ala sururin mawduna ranum ikkan elifa edu tawga matiga emitibe etaruga ranum ikkan elifa edu tawga matiga emitibe aniyatuhum zahab wal fidda etanga hifagen gule taketi tafi kamwarta gulasta ehuriya sunnaranare wa amshatuhum adh-dhahab bolugala funaladante heri ran Allah subhanahu wa taala kirtu Quran re bayan ko devava etanga bigen gule takeccha etanuge edudan taka ehuriya chunnane ranum akkan gelifai etanga gengule khamwar taka etanuga algon men etanuga ahuluveri etanga khabe hadane ranuge taritaku ranuge khamwar taku boy hadane ehuriya chen heri jawahir metanga tayyar kurai Allah ki Quran ga wahi kuraba mani wujuhun yawma idhin na'imah edu hogaveye ni'matun furigam wa mun tak wujuhun yawma idhin na'imah lisa'iha radiyah emihun tibeni emun tawgalwari maneki ei swargavantaveri emihun tibeni emihun duniyega kula heo amal takaruhi ke bahar ufa kurahal lisa'iha radiya emihun duniyega koffawri heo amalta ehe amal takun emihun ufa kurane doga ehe amal tawga natija nuna fenna mun edaniyata niyumaitta odu raskam etanga feligin edan duniyege raskalunge etak gunai raskamuge etak gunai komme miha ka emeda hotarajaga miha be 40 guna duniyege raskalunge raskamuge 40 guna emeda hotarajaga miha ehuri hani umaittakige na heda kurani ufawari kamaayega ei konkama karuhiga balena kula amal takaruhiga ba lisaiha radiya ena duniyege koffahuri hiyo amatta Allah russawa amal tangena koffahuri e amal takaruhiga baaluga e amal takangena ufa qur'ane kibegen e amal tahuge natija ege gotun ena goti e agobodu swaruge hasil lisaiha radiya fi jannatin aliya ena wahushi ufuligen ba swaruge ufuligen ba swaruge darattan huri mati macca
Swarga tavvesuri emme swarga vesnunta. Ingas bayan bengajje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis pura bafnani ashabe kan sawal pura bi swarga ki emme swarga to hai. Hadis pura bafnani innaha laysat bi jannah. Ei emme swarga nune innaha jinan. Swarga takike. Swarga tang hori mati maccang hori. Darajatan mati maccang hori mati veri darajata amal tohge nisbatun mistakun hasil kuranda fi jannatin aliya naraka hori matin tiriya narakage bayatan hori matin tiriya swargege darajatan hori tirim macca eme Allah ve Quran fi jannatin ali ufuligam baswargege biwash emi wash ufuligam baswargege fi jannatin aliya la tasma'u fiha laghiya etame mi comfort pura එබ්බස් කාලේ බේකාර වාහකෙන් නානති එබ්බස් කාලේ බේකාර වාහකෙන් නානති ලා යස්මඋන ෆීහා ලගවන් වලා තഅසීමා හින් ආයතික අල්ලාහ් වහී කුරබාෆනි ලා යස්මඋන ෆීහා ලගවන් වලා තഅසීමා ඉල්ලා කීලන් සලාමන් සලාමා එතාගේ මිහුන් ෆාෆිරි බහෙ බේකාර වාහකතකින් මිහුන් වඩන්නානේ තා නීවෙන බේකාර වාහකෙක් හඩිච්චල් මියක මුනාඩ නීවෙන තා mai pahun ni wa ka dakka hitam bes comfortable bes fini kan libigen da fa firi bes wa ke kadami wen illa qilan salama emihum ahani salam ge adu adakan nanita wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab malaikat be kanum swarge ge uriha dur qurta kun emihum ge macca emihum ga ta bedu wada ganna hunda wal malaikatu yadkhuluna alayhi min kulli bab එමිහු ගාත මලායිකත් බේකන මුරියා දොර කරතා කුම් වෙද වඩා ගන්නවා උන් දාන සලාම් විදාලව එම්මෙ ෆොර්තම ස්වර්ගය මිස්තකු වෙද්දේ රොසෙමිහු නබසිතාන් ખાසිම් වසලාම් කරවා සලාම් ගාඩෝ එතන් ගඩකන් ඉවේ ලා යස්මඋන ෆීහා ලබව වලා තසීමා ලා තස්මඋ ෆීහා ලාගියා ෆීහා අයිනුන් ජාරියා එතන් වේ දෙමිගෙන් වා ආර්තන් එතන් වේ මුරිහා බාවත ගුයින්තා bay buintang alqor menna ege nantang Allah ga adi bafa ege hagi besege adi gina buintang ga hagi gatan alqor menna kannege tafat wattar ga sharabattaka tafat wattar ga buinta eta beri ralu ga arta chiru ga arta maamui ga arta saafinu ga arta ege rahayat tagayyaru men neti waha badalen neti ege waha ka bes badalen na taza kama ko hinga na arta kita Allah labbafuri artangai ei Allah wattawafuri artangai ei tanakun faabagen ufadin anna ichennu Allah wattawafuri geriyakun anna kirennu kulaturakun nikunna maamiyennu mebiskaturakun fedagen nikunna ralennu Allah wattawafuri buintang etangeri tafat wattaruga buintanga arta fiha ainun jari fiha sururun marfu'a ufuligen wa eduta etangave ufuligen wa entang etangave fiha surrun marfu'a ufuligen wa ei kurin bes bayan kurun fadan jawahir aikangali fahunna entaw jawahir aikangali wa furushim marfu'a in ayatik Allah ikron wa furushim marfu'a ufuligen wa thammati tawbe min wa ufuligen wa thammati tawbe aningat wallahu ala surrin mawduna ranum aikangali fawa edutake nanu aikkan elikfawa entawai fiha surrun marfu'a wa akwabun mawdu'a adi ranarihi ge jawahir elikfawa khamwar tabeti famunane etanga khamwar tabeti famunane etanga puriha tarita ke suliran ranarihi koi etanga tahuga etanga alwerna tafatu buinta bonde khatar tabsuri etanga ranarihi e taritamuga etanga keunta libigenda etanga keunta libigenda tafat bawatuge keunta annani jawahir taritamuga kiya ufair kamin hitabadegenda kiya ufair kamin hitabadegenda me dos duniyega musagin emihun ebenu kurani etaketi hitan hinhama jehun genaw mattaka fasa hore mihun bodati millionaro emihun ebenu kurani samsa exis ran watarihi emihun gen gole tarita bes mihunani baawatu adaf ei taketi hurima hitan ewanna hinhama jehun ge sabab hitan ewanna hinhama jehun ge sabab adi lolang eli be fini kamen ge sabab lolang be fini kamen ge sabab
Etang taritang aturali fumna. Etang taritang aturali fumna. Etang tamunani jawahir. Adi etang ifai etang apadan leh tifawa kuda kudinta tafat buinta ka tafat keun tang ifai etang ko ahul wering ke basha kan tawaf kurunta. Taritang ifai. Wa aqwam mawdu'a wa namariq masfufah. Wanamare kunasfufa adi etanga bari-bari saf-safam aturali fa baris tawa mahmalum hunna baris tang etanga hunna mazarabi mabthusa adi etanga faturali fa wadul tawa dul tang etanga alali hunna ekitanta igotam mi hunna ni etanga gadwar tawge tirega hunna ne dul taw salali adi etanga edu tawga aturali hunna mahmaluga baris taka etaketi mi etang gadwartang uri koi etang gadwartang hebi emme mi hang etab baam gadwartang ke libigenda bodati binta dunia bodati binta emme mi hang ke libigenda etang gadwartaka etang aartaka farbaltaka bagicha taka ekuriha takichaka ekuga adiya ege itu ahluweri naves ekuga amin naves ekuga emi hunang etang ni libigenda ami suwaru ke bina kore fawani jawahir स्वर्ग बिना कोई फमनी जवाहिर दुनिया का इनमें रीत को हटा फवा नडवर तो बस जवाहिर को न रहता कंकोड़ पूरी जमान का बाइक गणवर तंग हटा उन जवाहिर फार का अशरफी जहा कंत तक कोंगुल एक मिहार में रीत गणवर बस इनमें पूरी हम को हटा फम गणवर बस जवाहिर को न नहीं हटा हम मुसीबती एडी कनो हटा फदन रीति डिजाइन तंग अड़ा नहीं एकम को स्वर्गेगा मिहिरी हम जवाहिर असलु जवाहिर इन लोलक्या बोडो फिनिकम इन दिबिगंदा एकंड वर्तव को वडवायगन तिबे इरुगा ए दुनान तब गया सोफा तवगा वडवायगन लेगिलागन तिबे इरुगा हितक्या हिंगम जम दिबिगंदा लोलक्या राम फिनिकम दिबिगंदा इतागनि में तदें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हजरतुन नूर से उन्ने Allah Subhanahu wa taala ke hadratul nur sewenne ekalaga ruhiudi gatumati abaduge abada biruganna kan mujhe tiwanna mikam kofiya Allah nur sawfana ba ekame vesne Allah ke ruhiudi gatumunna abaduge abada eta etaga hulwenna Allah nur sawfa etaga nizam Allah dabba fewani etaga hulweri hinge de kom ekame baat hinge de kom ka masakkati qurakan mujhe etaga ceng hasil kurang, mama kita arwah daswani itu ketian nani. Walau kami toirin mimma yashtahu dunia sena finna dunia, dunia mas kalau kaya nanti mana biar, lagu tunggu nahi ide kota thayyar lagi yang naik puri macam mana. Itaga arta yufajjiruna tabjira, ena ide kota ke arti demi kestan, ena ide orang yang naik datang mana. Ena ide ko tangi arta kanna ne na berum babu imen ena hifmattaka etanga mewa ta kutufu qadaniya ekedum fasiya kurai fawane kari kurai fawani ofigandu annani na kari ena ide ko ta eva kutum babu tanni ko magan annani etanga mewa wazuliyat kutufuha tazlila adi etanga e mewa kedum beswani fasiya kurai fena fasiya ko dei fawani gahakan arakan mujhe एवं कर तकलीफ हम तक बोले मुझे ना ये दे को तंग ना क्या रे ना ना क्या हिंग में जम लिबी के ताने ना एना पकिवत्तर के मेवा एक कालम बेनवारा ए मेवा एक ओफिगंड अन्ना ने ना क्या रे ना ए ओफिगंड एवा गुतु ताजा कमाए को ए मेवा निकमे के अन्ना मी एकांगनी कमाइता इतांग अल्लाह इंतजाम प्रभाफा गोई Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis berkata inna lil mu'min fil jannati la khaymatan mu'min miha Allah subhanahu wa taala swargega tent tayyar kuranga me adigan waran tent tayyar kodde fe min lu'lu'atin wahidatin emme mutakun turuha 60 milan ege digumin fasdolas mel emme mutakun inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafa itrege jaga wagota emme mutakum Allah subhanahu wa taala tent tayyar kotte mani ege diguin fastolas mel lil mu'mini fiha ahlun
mu'minu miha etang enak ahlu werin goswane anake abin westi benete ta abin westi benete yatufu alaihim almu'min mu'min miha enake abin kari ga ngabi kari gosana ngabi kari gosegota gosada fala yara ba'dhum ba'dha ingabi aningen bakam kunufenna fenna gota paharigga Allah lamba kam kawana ma faharigga agun nge hitang arafane eruli kame gira terkam ufedigin gana me ebbe ko ingan bakan nufenna ne nufenna gota Allah lamba eha bodati tentu tang eta e tentu sedifam ani ko chakun jawahir ni riyedi e mu'minu mihaya ko ni mattang eri etanga gandu warta heri hedifa jawahir tentu tang hedifa heri jawahir dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis berqur'ani awwal zumratin tadkhulul jannata surga warna imme frotama jamaat gani hungawa kurim bas bayam hingga jida rasulullah surga Allah subhanahu wa taala mistakun dawan jamaat imme frotama siratama go emi huras ko emi ummad qur'ane pantorai kiye maqamika e maqam Allah subhanahu wa taala mistakun zikir terko surga ga hawari kita ummad qur'an surga ga hawari kita ummad qur'an adi eru tiberi oriang halu tiberi sawbaki Allah subhanahu wa taala kiyaami to gami to muka bertakun nang kabaga mahsyar qura bawani etibi gota dunia ufang qura bigota yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla hadis qura mani mistak me duka mahsyar qura benete hufatan husfaya uratan oriang hal ghurlan khitan us qura mari ki dunia ufang qura bigota mistak mahsyar qura bigentane adi kantora ahma mistak annergos mistak tibeni ham oriang hal orang haru gati adi feiran libe itanu Allah subhanahu wa taala mistakun tahzib qurbawan itanu mistakun tahzib qurbawane mistakun hitta saf qadde qawane wanazana ma fi sudurihim min ghil ittahu gawa asdawir kama rulir kama bilam ver kama ehriha kame Allah saf qadde qawane ikhwanan akhun taikam Allah la qawane huriha akhun taikam gala qawane yafahu Allah subhanahu wa taala mistakon suwaru gentawan jamaata ekiriti minuga tangariti spurapa zuwa kan dewan ekiriti minuga mane ke amal tam benisbat tanga uliya kam bina famani dunia ga kula hewa amal tam macca dunia kula hewa amal tam macca hewa amal tam kuriya ra dia mihun mati darajata mihun riti asma riti min basminna tafat ko amal ta mati waraka riti kam situ genda ihan diberiti kam situ genda surga bigendeni jamaat mistakum wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumara wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumara ibami raskala ge taqwa eremi emi surga gendevenete jamaat Rasulullah SAW berbani awal zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badr hadis program emme frotama jamaat surga emme frotama jama'a swarga wanna emi swarga wadagen dani saada vilerege handu fadan alwonam nange duniyege salman emme riti echkam misal mijan saada vilerege handu ge misal emme riti anghi kujjaga salman misal jan saada vilerege handu ge misal ei huriha bahegga huriha gaum ekkaves misal jan saada vilerege handu ge misal ema Allah setang misal jaswa saada vilerege handu ge misal saada vilere handu fadaanne emme furatama jamaatu ge mihum suwaruge wadaginta walladina ala isrihim den ya jahigen ya jamaatu ge mihum ka ashaddi kawkabin idaatan emme aligada ko vida tarifadan de temal jamaatu ge mihum suwaruge wadaginta qulubuhum ala qalbi rajulin wahid emihun ge hitta surga wadagen damihun ge hitta nani emme mihegge hiffadan ekegge hiffadan mana ki ikhtilaf la ikhtilaf bainahum emihun ge iskal arar nonna wala tabawud ulir kamin nonna ekegge hiffadan emihun ge hittawani emihun yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya etanga emihun hinduna hadir Allah tasbih dan nawan iya tanggal
ඒ තංගල් කන් නමාද පුරා කරෝ දයිෆා කන් නුජිනේ Allah Subhanahu wa taala etang ahlu nang edevi niyomaitaka ekuga emi hum mashghul weganda alko besnedde amai kan heduna ahlu tasbih danna wali Allah etang alko ge gotu wegna Allah anggawan tiba matlan Allah devi niyomaitaka mashghul ufa kama ga sorbe abatuge abadat mulam dare me fo alko besnedde alko besnedde ama heduna ahlu Allah tasbih dan nawan kanina etan pertama mana jamaah devana mana jamaah min bayan kurai hadis ga tik etana wanam fahu emme pertama mehman dari ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garing to ko yahudi yakunian emi onna kiya ifekke wagati emi onna singe swarge goriyawa kataki enge ehna mai sallallahu nabiyya गातने में उन्हें तफात बावित तो सुवाल तक को हदा यकीन को मट्टका ए भी उन्हें ये हक को नबी कम बसेंगे एकम को से भी होंगे sama जायजात के सुवाल तक पूरे आदि इतुरा एमी हम गफत तो गमी होना आगता ए हम थी तो बेन मट्टका मता अल्लाह नबी अच्छे को मट्टका एमी हम तफात सुवाल तक को हदा एमी हो एमी हम यहूदी के हबरकु इल्म वरिया पास अल्लाह नबी अदन नवानी मा अव्वल तुहफतुहुम फिल जन्नह स्वर्ग अंतवन स्वर्ग और मफाओ एमी उन्हें निबे में फुर्तम हदिया की को बाय एम्मे फुर्तम उन्हें निबे हदिया की को बाय है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में कुरानी ज़ियादतु कबिदिन नून ए बोडमाहु के मेगडा गुडिफा इन इतुरु बाय बोडमाहु के मेगडा गुडिफा वा इतुरु बाय ए ममीरु बाय बोडमाहु के मेगडा गुडिफा इन इतुरु बाय मिया तो दिरासा तक इसमें हदक का फवानी ए बोडमाहु के मेग वाई तुरबा यकी ए उस्मना नमी आया ए बरफ गिना गुना फायदा तक में कुले के वाई चक्का गिना गुना फायदा तक में मायदाशा आदि गोहरु के गिना कान तक आदि पाडो के एक कान तक इंतहाया फायदा हो चक्का में हर साबित गज ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकनांगे बयान करबा इस कमे ए फायदा तक निटिगनुगा एक बार फायदा तक इकुले फहुना इस वर्ग अंत में रिंग इस वर्ग फुरतम वन नहीं होगा एमी उन्ती बने हुस्मड़ा एमा ए फुरतम के उम्र के कोतुगा अल्लाह देवनी फुरतम हदिया है कोतुगा बोडमा होगे मेगना गुड़िफे नहीं तुरबा देंगे ना सवाल पुरानी दिन फमा गिदा वहा अला इसरिया देंगे ये फहुगा एमी उनके कोत्तक वाणी को पहुंचेंगे क्यों मकबानी पहुंचेंगे मतलब मिंदु क्यों मकबानी पहुंचेंगे एफ़ा होगा हदीस में कुरानी युनहरु लहुम सौरुल जन्नति एमी उन्नटका स्वर्गे के गिरी कतले वेदे अल्लज़ी यअकुलु मिन अतराफिल जन्ना ए स्वर्गे के कितंतरम का हदाउ गिरी स्वर्गे के कितंतरम का हदाउ गिरी एमी उन्नटका कतले वेदे एक मस्तिंग मुनक्काते देंगे ना सवाल कुरानी फमा शराबुहुम अलैहि दें एमी हम एक मच्च बोनी कुम बुई में एक मच्च फुरतम बोनी कुम बुई में है ये तो हदीस को कुरानी मिन आइनिन फीहा तुसम्मा सलसबीला मिन आइनिन फीहा तुसम्मा सलसबीला ए सलसबील नमक किया आरक में मद्देवे बुई में के ए बुई को अपना इगुर का तासीर एक ही तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला तिबाया को दबाहा व यस्काउना फीहा कसन कान मिजाजुहा जंजबीला आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला एमी उन बोन देवेने रालुगे कंबारा उन बोन देवेने एक उन्नाने जंजबीलु के तासीर जंजबीलु गरहा ए इंगुर शरबत ए स्वर्गेगा आरकम अन्नबी में के ए आरग नमकी सलसबील मियंदिरा सातकुंगे तिसाबितवा इंगुर शरबत की ए उस्मड़ा उन्नयरुगा बड़ा बरफादा हुई चक्का गेरा मडोगे एतब गिना गुना कंतत्ता का बरफादा हुई चक्का साबित हुई इंगुर फें मत इंगुर शरबत
inguro kulu Allah subhanahu wa ta'ala furtama keumege gotuga debba keungo tibaya ko debbafa adi furtam buimege gotuga debba buimbe so tibaya ko debbafa ega alwan bisna alwan me dirasa kulla fi kam bawana man hanu kina faada ta alwan na egen fenigen dane duniyega bis duniyega sarun na ege faada ta fenigen da iaffa huga den tafat wattalgo buin taga tafat wattalgo keun ta silsila ko fenigen da den etanga la yasqamu bayyin marwa la yasqamu wala yamtakhitun etanga den arda fuskura kan mujhe wala yabsukun kulu jaha kan no mujhe ta dua kos kulu bes jaha kan mujhe aniyatuhum adh-dhahab wal fidda etanga kamwar tattahitang nani ranarihinne unnani ta wa amshatuhum adh-dhahab adi etanga bolugala funata besunani ranunne wa waqudu majamirhimul alwa adi etanga jab ya farshna kurai faunani mirostwa uduge huwadunne unani etanga ya farshna kurai fa jab unani evas unna mi swarge gantam swarge niyamittam hoy den mati swargega Allah subhanahu wa ta'ala debba anen niyamai swargawanta verinna ei ambinge gotuga etanga swargawanta verna Allah subhanahu wa ta'ala debbawane hurul ain ambinge gotuga debbawane Allah wa hikra fani wa zawwajnahum bi hurin ain timang Allah ibami gekawan ko debbime hurul ainna ibami gekawan timang Allah ko debbime kombaige ei swargawanta veringe swargawanta kawan timang Allah ko debbime kombayaka hurul ainna mi haru sikabalu ko tibbe swargega eddei fatibi swarga khas sakon eddei fatibi khabalum taki riti kamuge misalen nek khabalum take ein kabalum fenijena e balami hage khali huttigenda hayran pengos riti kamungos kamal riti pengos kalita huttigenda fada riti kabalum take kabalaki duniya ga dua ko sadi e fada riti bayako qawla ba fe nei dua ko snilla ba Allah subhanahu wa ta'ala kaman gabay misal tanga berkit ko ang bayan ko debafa wa hurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun ebi hunang swarga terna hurul ainne ka amsalil lu'lu'il maknun ita terega forifa wa muttakiffada kabalum tahike ka annahunna al yaqut wal marjan e kabalum yaqut takiffada adi marjan muttakiffada e kabalum riti kam misal ko miswar ka deveni ei kabalu tibi sifai sida bayan ko den tasawwur na kore den duniya ke me goda misal jahar re chakata misal jehe den evarum den visnala den riti kam hur den kenin hur al-ain hur bi hawra ge jamu aina ki aina ge jamu hur ai hawra ge jamu ege maane ki ei khalakal intihaya kal adi loluga huduba intihaya hudu den aina ge maane ki lota bodati maane khaliwa eha riti lota bodati riti amhinun tahike kamalunna ki ei swarga khas takam Allah haddawa fati bi kamalun tahike kamalun ta ki ei swarga wantaverinna Allah subhanahu wa ta'ala dipani amatekki gotuga ekimi una ekiwaran dibigendane kabal ekimuna ekivaran libigendani ekabalonge effetteri kamuge misal Allah subhanahu wa ta'ala jassamani fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan fihinna qasiratut tarfi ekabalon kiba gawa in khas sifai ki ekabalon deifa wa firinna fiwa ehim firin takna ekabalon balat kiya hinga jomel ber duniya ga me unani rihiti mihaka khawan ko fiya ena kadin lolu fiya apa tu abi ya farala la hunna mijene apa sakko komonna mijene ena hindi magan gadan kam ge biro apa tu so me have the phone ta so me phone ko fan kam ge biro ena hindi ka phone ko fan kam ge biro swarge ka kan taw ge khade bes bire nei ek kabalunna deifa wa firinna fiyawa ehim bes firihina kan ek kabalako nubala fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan mige kuring emi hunange debe firinge kuring dua kos insana kos jinnya kos bihila fanwa tahir kabalun ta ke fikir kabalun ta ke kabalun
mi ayatun ge gotuga alwanna ge gotuga ya meddoga swargawanna jinninna vessama horalinu e jinninna wasudiyati e makhluqun alwanna tafatu kam gabiya insana tafatu makhluqun jinni kama kama Allah subhanahu wa ta'ala kalame alquran kurmattaka hadwa fawa buddhi dabda fawa makhluqun takinge jinni ama imi unse Allah kiyaman terika mata ko fikam gawana me tiya to swarga wadinji ay unse ti ama ini maita ini sama hari kita kamu gatibeni hama ini unse ti horali kaman nakito ay kaman taginge dunia kami je hadi iblis kami kaman nakanu je wa azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun emi hunna be taga ahlu erinna swargawanna ahlu erinna firinunna emi hunna be wa azwajun mutahhara tahirun wa amin emi hunna be ikum kama kun ei nifas kama hayr kama is tahirun wa kaman take kaman naki ei bes kam bes nuji he kaman take ei dunia ke je taklif ngai dunia ka angenuna je taklif ngai ei hadi halate ngai kale bes kaman nei kaman ehuriha makun tohir wegamba kabalu takmi dua ko sein kabalako ek pada kami ek kabalaka jehi wada enu gannawa inna ansha'nahunna insha'a timang Allah e kabalum a ufidde makunne hadda fitibe faj'alnahunna abkara bikur kabalum tahe ko tukai hadda fitibe abadu tibe bikur tahe ko urban atraba ekaman difa firin deke intiha ekaman do biwante ekaman de firin deke intiha ekaman do biwante adi ekaman nge de firin dese ekaman deke hama intiha do biwante atwa badi umur furai ke tibe etanga halber ke umur furai ke tibe mi swarga amjanu gawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis pokoknya law anna imra'atan min ahli jannah swarge ahlu ring getere anghena ittala'at ila ahli dunya ga ahlu nang ing kabala isufla bala alafkan qawana ma la adaat ma bainahuma dunya swarge ademe alibe ujala wegen ngejja hai wala mala'at rihan admir wa hum debe furala fiye niro swarge ni hangudu matiga swarge wani ein kabala swarge dunia ka ahlu erinna isufla balala afikam qawana ma dunia swarge ademe alibe ngejja hai adi edeme niro wa furge ngejja hai yuduruga eti swarge hay fana udah mati udah abima de tere ke fassate ka haruga duruming adi komme udah kaane udah de tere ke bahul fassate ka haruga duruming komme udah ke bohinu ke bahul fassate ka haruga duruming iko to hay fana udah mati ke suwaru ge ehi sabu tan ga amina ko dunia ga na balala kan ko anama dunia suwaru ge ate to adi uchana gajahe adi edeme to miro furgin gajahe Rasulullah sallallahu Niswargawan namiyo maduga komme mi hakali bi dana de ami ki tukuwan wasallahu fattara face wani de ami gekibaita de ami gekibaita ti fattara fanki homa to balakum minan nisa'i masna tebami angun betul tebami bitala mi nakam qur'ane deni hunna nuwatatin mi hunna masna wa sulasa wa ruba wa tantar farta fatta deni emma de ami eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis berkorban di kulli wahidin minhum zawjatani eta swarge komme miha kan ya di eduma kae suda emme aam miha bes emme madhu ko dia bintibe kullu wahidatin minhuma yura mukhasabiha min wara'i lahmiha min al-husni ei komme am hinegge masgar tereng kahimati ke madu fenna henne hiwani riti kama don kamus ide misal riti kama ke misal den jesse wen miha warakatta ekabal ga asli sifa bayan ko de bagan miya ka tasawwur no korabene ha riti ekabal mihir Allah jalla wa misal Rasulullah sallallahu alaihi misal hadis bukan yura mukhasaqiha min wara'i laqniha min al-husni ekabalum riti kama don kamus maskan tere kahimati ke madu fenna nei ba eha riti kama takenne wala nasifaha ala ra'siha
wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha ekamanunge bolam ellifa onna fotikol e fotikol ge heokon bala fotikol ko abu balan kam rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabalege bolam ella eva fotikol e fotikol bas dunia gawa chakore yokam bole dunia gawa chakore mami swarge angenunge wa kamyoti Allah subhanahu wa taala bayan kota hura neinum dunia ke waragina bay kabul kura hura e riti bay kama e gina bastake ke babure hurunga misal e angen riti kama hurunga misal ja hore gina bay ko dunia ke kabul kura e riti bay kama riti bay me subhanallah riti bay me e kamalu betu swarge ke swarge to taka intizar ko ngeti bi ekimi honan ekiwara hora liru dibigenta ekimi honan ekiwara Allahumma wa jihad ga maidan ga shahid wa mi honna aminge gotu ga haiddihatin hora liru dibigenta haiddihatin hora liru dibigenta ema amal to go nisbatu ekimi honan ekiwara me ga ahul werin amin dibigenda eta ga hora liru demoti emi honan taka deve firihinu eta ga हम hari itu ada firman tamas hari itu kurabba Allah ti itana baddawa itanga firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fa yadkhulu ahlul jannati jannata jurdan murdan mukahhali hadis kurabani swarga anteni swarga warnani jurdan gaage tamitang istahinwa halugai murdan adi munu mati ko istahinwa halugai mukahhalina adung alafa unnaka halagotaka ಮೂನು ಮತಿ ಗೆ ಇಸ್ತರಿ ಉನ್ನ ಹಿಸಾಬ ತಂ ನಾನಿ ಅದು ಮಳಾಫನ್ನ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಕ ಎಮ್ಮೆ ಜುವಾನ್ ಕಂ ಫುರಿ ಉತುರಿ ಅರಾಗ ತಂ ನಾನಿ ei ಮೊಬಾಗ ಸಿನ್ನಾನಿ ಲೋರಿ ಕೊಡೋದಿ ಕೊಮಫ ಮತಿ ಮಸ್ವ ಸಿನ್ನಾನಿ ಹಮ ದೆಮ್ಮೆ ಮತಿ ಮಸ್ ಫಳ ಉಳೆ ಹೆಂಗಿ ವಾ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಕ ಅದು ತುಂಬಳೆ ಉಸ್ಕ ಮುಳಿ ಫರಾಯನೆ ನಾನಿ ಎ ಗೊತ್ತ ದೆಮ್ಮೆ ತುಂಬಳಿ ಫಳ ಉಳೆ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಕ ನಾನಿ ei ಜುವಾನ್ ಕಂ ಫಿರಿನಾನಿ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿಗರಿ ಗೊಯ್ನಿ زوان كما وتري أرى أموري أبناء 30 أو 33 سنة إتاج أمور أي 30 سهر موت 33 سهر موت 33 سهر إيه أمور فراغ تبيني إميهم بس تبيني إيه أمور أبي أمي نتبي أبي بس تبيني إيه أمور فراغ تبيني إتاج إم زوان أمور فراغ كم كم نمني إم زوان أمور فراغ كم Itu zuang kama kita tangga niungan nane cenno iki. Zuang kama kan niungan nane tangga e biranni nane tangga. Nanti man nane zuang kama fidare tangga. Itu ni ega betul semua ni biru. Komme mi hekke seba inde. Emme zuang mi ha sena seba inde mi riti kama goti man kan no reve abada. Mi riti kama ko reve kan duas kole ka ka. Tu ni ega hagigata ki ei algon man hama ege na hama kuda duas kole riti kam fidaya tani hangada wara medani hangada kuda tafatu ge tani ekkala riti zuwan kam gendi ge tani gay kar kam wissa kan haru ni hurabe riti kam wissa kan ahar kuda duas kola ge gatan pada em komme ni hagu se duas kola he da kolla wa efoni umur kuda duas kola he da kolla wa em komme mi hagu emme muskuli mi ha me sual kolla bale na sinana ha duas kola he da kolla ena vistangarana kuda duas kola ke mi ufaar kam betu na ge da kolla ifa kuda duas kola yakina tu henne emma swaruge wanta verin emi hunge umur ei adi emi hum etama tibeni ihara ga et rasulullah sallallahu alaihi wasallam emi hunge tanam badingen nani jurdan murdan mukahhalin hari ngaro etam mitang istar taken nam taklif deka istar take fala fana nur mati ga tumuli mati maya nuhun nane taga werinne emme zuwan kan mati ga emi tibeni taga tiri sahara debe duga emi hunge umur ei ta hari ko tibeni zuwan kan taga abadu ala hunna taga holo ringe tanabbar mafauga Allah bi hadratul nida idene inna lakum an tasihhu fala taskanu abada tiaba men ngoti taga furga masihhatu katibume dua hakos tiaba men bayyin wane wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada tiaba men ngoti taga abadu zuwan kan mati ga demi tibume dua hakos muskulen wane wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada tiaba men ngoti taga abadu diri tibume dua hakos temaren wane
main lakum an tan'amu fala tab'asu abada tibana mitaqati abadu ke abadan niyamat tahu gede ti me dua hapus musibat yang kita baikkan belum itu hapus dua hapus mai itang ke niyamat tangai den mitang awan itu ko fede suwal ngai firihim nattakai ke Allah subhanahu wa ta'ala urani labba fa itanga aminge gotuga den duniye misalaka etana wadigen bida duniya ga amino getereng swarga warna angin kabalun e kabalun te moti kombay e kabalun moti kombay e kabalun moti kombay to e kabalun na moti e kabalun na e kabalun ge feeling duniya ge feeling na ge kabalun ge dosta ge da puri e kabalun na ge feeling swarga wadej kam gawa nama e feeling e kabalun na dibigen ta e feeling e hari tiwan e halo diwan e ha oga teriwan e ha hamdar diwan eman ittamasade ekaban goti ebabi ngoti den misalaka mi gehitu ko faharid ko fitan waswalas firin no etana na firin no goti ba waram han ne ami ge gotu urali kimi sunna kiwara timan na men ebara monnane ei adimi ha tanaka mi gehitu ko fidene swale hagigatu ko fidene swale no ei esab ke Allah fitri ko tum insana hadda wa famani e gabul kura gotam ei amhana kan ekakabur e firina kabur ginen be enunia e mori nizam ada program bosun lagen da dunia ke soti ko me angna ka firhine gina firhine taken nei enang ide ni kaka ei huri hati ine ka hori kabul kura hagi gati huri hati ine ke ahwar mi adus adi ta ke dunia ke mi masale me gassa anghin makke pegen he firya ko ta kura pa firhine nang hatarwa ni bote utta kura pa anghin makke he firya ko उद्दा कुरागा फिर आदि में आता ना एवस तीन के हर वेरे को जैसे मसले नो सर्व के अल्लाह तोबी को तुम फितरी को तुम हत्तरा इंसान आयती एकं गाबूल कुरान तांगिना गाबूल कुरान अंत तोबी को तुम एना गाबूल कुरान एना नाना एफिरियका एम एतांगा एना के फिरमीहा एतरंग एना वदिज्जकम गवानमा एना को ते फिरमीहा एना yang efirmiha hari diwa den me bayan me de firihinu etana swar ko wate genta halatu iswan kan gilli gen muda nabi di kam gati beri emiu intihaya bi di kam ko emiu tikan bi di program ti beri dua hak muskuli ngeni hunna swan ane kai be nge dewe abid de kemiu nge intihaya lo biwana o ga terwane den nina tamassale itu masale den nina den moti misala kan anghenaku ena marwagin hiyo fa ngena marwagin swar ko wate ri ko tu ena di dunia mi ka kaar nuko ena hori kaar nuko ehem bejja ena etanu liberi kon kavetto kon ni walto firin getereni ena liberi kon firietto ena libigen dani ena e hori daraje ko ena ikhtiyar pura firiye ena libigen da ei dunia gena kaar nuko ena marwagin diyei ena swargavantagari gotuga ena diye swargavadijje ena gyam doga adijje ena ekuri daraja kon daraja gesti belta mi da e daraja ena dakkale vene tang mi dakkale ena ikhtiyar kar fikir gata ande gotuga ena deve dimana swala ki angna kumar wi ena swargavantagari gotuga ena diye ena kaad koffe bave da mi dunia saat ena firia ko wari kurima no tamaru ma kas kan ko fa aka ena maru no te na wari kurima emi kas kan ko fe gota ena ke bati e kabur gina firi den ena e maru ge diyai maru ge gossa ena gya mit ko swor ge na wadijje ena wa hushi ko etanu ka di to ka be gotu to wa ena e maru yoga ena ge firi e gotu ga kurimi ya ena wadijje kam gawana ma ena gibe ena libeni note ena ke kuring ena ke efirmi haras marwe fawi ena ke kuring marwe ja ena efiring ke tereng ena ikhtiyar kurimi hai note e darajai ena ikhtiyar kuri firiye ke gatan ena da ami Allah subhanahu wa ta'ala rabba mani anghu nakas bestira ene teta ena ke sati hama meni umat tangoti eta hama e ufaar kan hama e niumat tangena oti Allah subhanahu wa ta'ala devha ena geses kambodo men ham abad suwa ham matini kam mati ena sunnani e duniyawi ko to insan ge haysiyat Allah baikan tentang hori tafaat qurba fa fitri ko to ikan tentang itang tafaat wane e degin so ham hamain wanta swarga ko sama hamain wane degin su tafaat wa
එම ඉතෆාතුන් ඉන්නානේ තාංගවස් ඉතෆාතුන් ඉන්නානේ තාංගවස් අද දෙන් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ප්‍රාර්ථනි ඉන්න ෆිල් ජන්නති ලසූකන් ස්වර්ගයේ වේ බාසාර යතුන කුල්ල ජුමාතින් එමිහු කොම්ම හුකුරුදු වහිගේ බාසාර නන්නා එයි බාසාර के तांगे इमरे विदारवनि तांगा बाजार के युति एक माने की जलसा पूरा तनिक के बाद जलसा पूरा तनिक के हार एई बदल एवु में एवुगा ए मजली है गई बोलो मजली है गई ए मजली को उन्नाने मेंबर तक जालीफा निकाल गोडियन्नु उन्नाने जालीफा मेंबर तक जालीफा उन्नाने जवाहिर मिथुना मेंबर तक ए मेंबर के अपने जवाहिर के विद्वार बस दुनिया मी इरब्र अनिगत के मान हम हदीस को ए कोम्मे मी हम कडेलिफा वा मेंबर ए मी हम एगेने ए मेंबर तक मति के मी लेता का इशिनानते अदि एताका मैं हदीस को पढ़नी फयहुब्बु रिहु शमाल उतुर फरात अन्नाने वाय फतहसु अला वुजूही वसियाबी ए वास बीह के नाने एमिंग मूर तहु गया अदि एमिंग हेरिन तहु उतरेंगे वन्नाने फयज़दादून हुस्न व जमाल एक सबब एमिंग रीति कमा एमिंग बुरसूरा इतरा रीति के दान जुआ इतरो के दान इतरो के दान अदि हम ए फदा के मजली होगा कुम्मे हफ्ता के फहर और मजली हैंगे ए मजली होगा अल्लाह बसफनी के दान अदि वाग हम बयान के दान अल्लाह बसफनी के दान फयरजिऊन इला अहलिहिम नेगे मियोंगे अहल वरी के गाता अमीन के गाता के मियोंगे बुरी अन्ना ने मजलिस नि मादा अमीन सिस्सा के दान मन दिमा बला सिस्सा के दान बला ने दन नवाने अल्लाह गंदी मुनमए तिमन्न में के गातो कले निकुमे के दिया वर पुर बिहार कले रीचे माजवा ini hubasdan sisa ini एक खबरों में तिबी एक खबरों में गणवर्ता होगा में तिबी एक खबरों न बदाला फिर ini hubasisa के दान ini hubasdan नवान अल्लाह गांधी मुनामोए तिमन्ना में खले में के गातो निकुमे के दिया वर पुर खले में बस मारी चे माजवा रीति का मकन निमुमें नानान इज़वान का मकन निमुमें नानान अब तो हमको में हफ्ता है कुछ वहाँ इतरो मुंदान रीति का इतरो मुंदान मी दुनिया के हालता मुनि खिलाफ दुनिया के विदानी दुआ का मुस्कुरी रीति का मुतरो दुआ का एक मत स्वर्ग के या इति करो स्वर्ग के दान दुआ का रीति व दुआ का जुआ वमुंदानी एक मकन निमुमें नानान अल्लाह ने बाफा निज़ाम तांगा इतना बात है तो अल्लाह मसाई कुरान भी wate wijaya tiani ma ittang ngono na hasil wefa komme mi yakal se edi ma ittang ga furnya ma hagiga ngi dani etana wate wijaya e ni ma ittaka kul matlima dua ke Allah subhanahu wa taala al gonman takiyo basahay bas qabul qura wa ikam galevum adi eswarge ga ahlu warit tay kam galevum adi eswarge wanumattaka Allah subhanahu wa taala zafahi amarta kurma gadala masay qura wa ikam Allah subhanahu wa taala galevum wa akhir da'wana الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله